Astani. Za sada vrlo lijep ugođaj ispred momčadima, ali evo sada polako grad. Ove igrače koji ulaze praktički na centar. Međutim, još uvijek ne... Evo ga, 1-0. Evo pogotka Vedrana Čorluke, odmah na početku, odlično otvaranje, 6. minuta, to je bilo malo glavometa u prostoru Katarana. Vedran Čorluka nakon odličnog izdanja u Tottenhamu i pogotka prošloga vikenda zabija i za reprezentaciju. To je njegov prvi pogodak za vatrene. Pogledajmo to iz ovog kuta još jedan put. Tu je Olić najprije bio u skoku, pa onda malo sreće Klasnić i uz poljuljanog povjerenja nakon stradanja na Wembley. Pa tako je, to je vjerojatno i jedan od ciljeva bio u ovoj utakmici. Izvrsno proigravanje sada Kranjčar, Klasnić, Olić je bio u sredini, iako je i Klasnić možda mogao sam to završiti, ali želio je nesebično pronaći Olića. Evo pljeska sa... Je ovaj pokušaj. Kranjić i evo još jedne odlične situacije, nema zaleđa, Ivan Klasnić 2-0. Pogledajmo to iz ovog kuta još jedan put. Izvlačio se, izlazio iz zaleđa laganim korakom Klasnić i onda fantastično reagirao na ovo ubacivanje Danijela Pranjića. Evo, vratila mu se ona nesebičnost. Odlično Kranjčar za Pranjića, tu je Klasnić, pa odmah produženo za Olića. Iz pozadine dolazi Vukojević. Vukojević ide se na udarac i sjajan potez. Alhidos. Dolazi Mađi iz pozadine, kasni malo Pranjić, Alhidos i evo ga, autogol, Robert Kovač. Ovo su situacije koje smo upozoravali. Upravo jedna izgubljena lopta na sredini terena je dovela do polukona. Vjerojatno do malo više nervoze koje nam on trenutku ne treba. Mandžukić izvrsno se ogradio, sačuvao u loptu i gurnuo prema Srni koji poteže iz prve, ali izvanredna reakcija. Odlično rješenje sada Križanca prema Klasniću. I nema nikoga od naših sredini, mora Klasnić sam to završavati prema njemu. Afif prema Alhidosu, Sorija je na ovoj drugoj strani. Sorija i 2-2. Fenomenalna kontra Katra, to se mora reći. Je. To je bilo i kod onog prvog pogotka. Dođu do prostora i pogledajmo sada tu kako su pratili naši to. Izvanredna lopta prema Alhidosu koji je osjetio da je Sorija sam na ovoj strani. Lovrena nije bilo u blizini, Robert Kovač nije stigao, a Runje to jednostavno nije. Kranjčar, vrlo lijepa lopta. Nije. Otišlo je s vanjske strane. 80. minuta. Pogledajmo to iz ovog kuta još jedan put. Od ove trške koja zateže mrežu, odbila se lopta u mrežu pa je... I stigao ipak Križanac tu uzeti loptu, sada se otvara prostor za naše. Izvrsna lopta Rakitića za Mandžukića. Mandžukić ima Vukojevića u sredini, Jelavić čeka priliku i Jelavić! U trenucima kada je isteklo 90 minuta, Nikica Jelavić. Još jedan igrač koji evo u debiju zabija na Kantridi. Prva minuta sudačke nadoknade, 3-2. Rakitić sjajno prema Mandžukiću koji je vidio slobodnog Vukojevića, koji je pak imao dovoljno mirnoće i sigurnosti da tu loptu glavom spusti prema Jelaviću, a on sjajno reagira u trenutku kada je Burhan već bio na njemu i uspijeva je nekako zavući ispod, postići svoj pogodak evo u debiju na Kantridi, baš kao i Ognjen Vukojević. Jelavić sada na boku prema Rakitiću i odlična kombinacija Rakitić-Jelavić, Jelavić ulazak i povratno prema Mandžukiću, neće proći. Dobila Katar 3-2 pogodkom Jelavića uz 3-2, to je pobjeda naše reprezentacije i